Всем привет, друзья! Наступила весна, и я изъявил желание помочь маме поменять колеса. Я много раз папе помогал менять колеса на машинах, и сегодня я хочу самостоятельно поменять колеса. Tervetuloa taas, tässä on taas German. Tuli kevät ja tänään minä haluaisin auttaa äitiä vaihtamaan talvirenkaat kesärenkaisiin. Mä olen monta kertaa auttanut iskään vaihtamaan auton renkaita ja tänään minä haluaisin itsenäisesti tehdä tämä. Ja samalla minä haluaisin keskustella asiasta, että pitääkö vanhempien maksaa rahaa lapsille, nuorille siitä, että he tekevät jotakin kotitöitä. И я бы хотел бы с вами обсудить такое дело, как надо ли родителям платить деньги детям, подросткам за то, что они делают какие-то полезные дела для семьи. В семье. В нашей семье сделано так, что меня учат, помогают, рассказывают. И потом я по своим возможностям, когда я расту, я учусь и потом помогаю и делаю. И за это я не прошу денег. Meidän perheessä on silleen tehty, että minä, kun mä kasvan, niin minä teen, tai mulle iskä ja äiti opettaa, näyttää miten pitää tehdä joitakin asioita. Niin sitten minä, kun olen kasvanut, niin minä itse itsenäisesti alan auttamaan ja tekemään. Ja mä en pyydä siitä rahaa. Папа купил новый пистолет, облегчил работу. Iskä osti uuden laitteen. Mikä? Ruuvivänne. Ja muutterin vänne. Ну все, первое колесо поменено. No niin, ensimmäinen rengas on vaihdettu. Попадать pitää osua.
Ну что, друзья, все, колеса поменены. Помогайте родителям, они вас многому научат. Берите опыт, перенимайте его. Ну напишите в комментариях ваше мнение. Стоит ли подросткам и детям давать деньги за то, что они помогают родителям и делают разные домашние дела? No niin kaverit, nytten renkaat on vaihdettu. Mä autoin äitiä. Ja kirjoittakaa kommenteihin. Kannattaako vanhempien antaa lapsille ja nuorille rahaa siitä, että he tekevät joitakin kotitöitä? Joo. Mutta tässä oli German. Heippa. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Герман. Пока-пока.